الغرض میانو جوانو یہ چوئی پکن خانے کعبس کرن گات کعبۃ اللہ کرن گات کعبۃ اللہ بیانن مگر امس نفر بوزن درود پرن سفیان ثوری کڑا گزن دپن چھس اے جوانا یہ پڑھن لبیک اللہم لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ خدائی سن تعریف کرن یہ درود پرن دپس ادا میانہ سفیان ثوری یہ کت ونہان بکنسی اس ونیو سری سبحان اللہ یہ کت نا ونا بکنسی مگر تجھک وقتک ولی وی ونائی بچے یہ کت یل بہ حجز دراوسنا میوسی مول تسیت یل وت پکا پکان اکس جائے وات میون مول سٹھا گناہگار سٹھا بد کردار مگر یہ کور حجک قصد دپس بہ کر وی حج کرنی یل یہ درا وتی وات تو مول گزریو ہا یم زانن تمے یمن مول چھ نیران یم دنیا یتیم سز حالت زانن تمے یمن مالس ماجون پرد چھ دنیا مز وتان آئی دبر یل بہ یہ مول گزریو بچس نا زمینس چمکان نا چم آسمانس امس مالس ورائی سفیان ثوری بچس امس مالس وی پردے ون کرن بچس دپن امس تراوا پرد پیٹ مگر امس مالس گیم مرن وز روئی سیائی امس گو بوت سوری کرود امس کو چود وچت کایا کر بگم خدایا باگرایا اس وی حج کرن مگر وی گیم مالس مرد وز رسوائی ہاں میانی خدایا وی کسو دپنایس وی کسو کپنایس ساری دپن یہ چھ گناہگار ساری دپن یہ چھ زیاکار یہ چھ بدکار امس کسی نزدیک اللہ امس کسی نزدیک کیازِ میانہِ جوانو یہ سوریا نئی وقت آخر توس کا مسلمان کن بیکہ یا نئی آخرس بیٹھ توس کا چھوڑی داد کن کن پس پڑھو سکداد کن یاد دی تمیز یہ لڑدا سی واش کرنا سن طاقت یا نئی تمیز انسان چونس جسم انسان توئی ویاں ہوئی علمدارن دپن اکی دو لم لگیت جانس اند پک آسین یار بوئی کتی ونکن چک جوانا طاقت ہاون ونکن چک جوانا پنن طاقت ہاون ونکن چک دپن میں چھ تگن میں چھ کیمسٹری مز مہارت میں چھ میٹا فزکس مز مہارت میں چھ سائنسس مز مہارت میں چھ میتھس مز مہارت پنن باڈی چکاون اللہ اکبر نچان چک وطن پہ چک نچان میانی جوانو وطن پہ چک ڈسکو دی ڈانس کرن میانی جوانو تچھینا نبی یادی پیون ہاں میانی جوانو تچھینا حسین شہید کربلا یادی پیون ہاں میانی کوری میانی وقت کوری تجگ نیرن وطن پہ چک ڈسکو ڈانس کرن پنن جسم چکل کناون تچھینا نبی صاحب یادی پیون تچھینا فاطمہ سن کردار یادی پیون اے میرے جوانو مرن چھ ضروری اکی دو لم لگیت جانس اند پک آسن یار 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 بوئی کتی ہائے 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 گسلا دن یت ادرس پانس ود ود بارو دن کتی ترایت یہ نئی اند مدان
لمی بارو دنائی کتی الہ وقت واتی جب تیرے جسم سے یہ کپڑے اتر جائیں گے، جب تیرے جسم سے یہ کپڑے اتر جائیں گے، جب تیرے جسم پہ پانی ڈالا جائے گا، دل چاہیے کہ طاقت آسی پنی اوش کرے حق بند وینکن چو گھنٹ وار موبائل چلاون، وینکن چو گھنٹ وار رات راتس نگناچ وچن، وینکن چو گھنٹ وار پنی زندگی برباد کرن، وینکن چو نائٹ کلبن مز گزر تک ڈسکو تو ڈانس کرن، وینکن چو پالگامش زمین تباہ تو برباد کرن، وینکن چو گارڈنن مز پنی زندگی برباد کرن، ولا نبی تائیدارو سے لاگو دل، ولا رسول خدای سے لاگو دل، قسم با خدایم دنیای تماشی دنائی صرف غم تو پریشانی مگر نبی رٹی نالمتی نبی کوش چک رٹمت امس نئی رٹن تمس چنا نبی تائیدار نالمتی رٹان ولا جوانو ولا کرواد بوزو سفیان ثوری کیا کرن بیان دپن بچس آئی جوان وی کیا دلیل گئی دپن یل مول تیوس مت کی موج تیوس مت کی بیت بوئی تھی جم ات زمین زندر بچس تنہا بچس پریشان ودان تروان ہاں میان خدایو وی کیا کر ہاں میان خدایو وی کیا کر دپن پور کھنڈا گو میں ترو نظر میں ترو پنس مالس رویس کن نظر یہ میں نظر تراؤس رویس کن یس یہ کرہن رویوس یہ سب دیومت سفید روشن دپ خدایا یہ کیا دلیل ہے یہ کیا وجوہات ہے مس گو سفید روشن دپن تھی کیا گئی میں پی ندر قسمت گو بیدار دپن واہ واہ میں پی ندر آئی آئی ہاں اشتی پیدا تسی ندر خدایا اشتی پیدا تسی ندر آئی خدایا اشتی پیدا تسی ندر آزا دپن یہ میں ندر پی دپن بچس وچن واللیل زلب ولاو ودہاروی ولاو دپن بچس وچن کملا ولد کسدام بگن ندب من انتا توی کماز گئیو دپن انا محمد رسول اللہ دپن بویا گوز رسولی خدا حتی بویا گوز نبی تاجدار یلنا کشکا ہیون یلنا کشکا بوزن با چوزن بوزن تو پریاد چوزن کرن بیا چوزن غم کازن تو تکلیف کازن میں دبس میان نبی چکس خبر میون مول گزرو امس گئی روئی سیت یت کا دلیل دپن یل یہ گزریونا اکی دوسن میں پیٹ درود پرمت میں پیتا درود اس کن نظر میں دب میون درود مرن روئی سیا کہ یہ گش نور یوت مرن باوز روئی سیا یہ کرمز دور تا نور چھکمس رویس نور چھکمس دبن آئی سفیان ثوری اوائی چھو سیب کعبس طواف کرن تی نبی اس برن درود بوجو آخری روایت شفا شریف اندر چی روایت کتنا نا اس دلائل النبوت اندر امام ابو نعیم روایت کرن کیا کرن روایت دپن قیامت کا اس منظر شباش تلا لول والے ساری بوزوا انشاءاللہ کمیک منظر ہے قیامت کا منظر ممبر آئیسی سجائیت بلا تجبیح ممبر آئیسی سجائیت یہ ممبر آئیسی سبز رنگ کمیک اینی ساری اچھنا قیامت اسنو سمکھون اکلے یہ اگر چیر گسی مگر تجھو سمکھون وَتِ درائی یک جا یت لج دیری اسی اور چیری وات الاسطو کی دو چوئسی کوٹائی پورمت قالو بلا آدھے یہ تو کو پتہ اس دنیا میں خلق ملت آخر سن حسد آخر سن بغض مگر تائی درایا اسی کوٹائی تائی اس نے ایسی پارٹی کیے تائی اس نے اختلاف ایسی کیا تائی ایسی شکوٹ ایسی جمعیت خدایا سوئی محبت تو سوئی رفاقت کر یا جماعت ستا میانو عزیزو یلوئی قیامتک ممبر آئیسی سجائیت مگر ات ممبر اس پیٹ آئیس تشریف فرما سون باب یمس ناو چھو آدم بڑونی سری علا نبینا مواہب النیاز اندر درج
یل آدم پیغمبرس جنتس من دل تملیو یل حوا علیہ السلام پودائی کرن ایم لاجائے استھاپ کریں خدایم دبس آدم رک جا ابھی ہاتھ مت لگا تیرے لیے ہے ہاتھ مت لگا دمنس خدائی میں کیا کروں دمنس گوڑ کر مہر ادا گوڑ کر اما یہ کیا کریا مہر ادا نہ چاہت روپی نہ چاہت ڈالر نہ چاہت کان چیزی کیا کریا دا دمنس خدائی کیا دیو مہر دمنس میانس نبیس پڑھ دائلت درود یہ ہوئی چھوئی مہر ام پور دائلت درود مہر گو ادا تو پت زائی آدم شوڑ دبیو حلالی بننا چھو درود سند بڑ سبحان اللہ یم درود اس کرن انکار تم چھن شاید آدم سن کی تم کن حرام کیست مگر یم درود اس سوچ پکن تم چھ آدم سن درود چھ آمت مہر دن چاہی ماج درود چھ آمت حواس مہر دن تیل زاوک چھ جوانو پاک مسلمان دبیو یوس درود پڑھ سچ حلالی ونیو یوس درود پڑھ سو کیا چھو یوس درود پڑھ سو کیا چھو سکت گو تیل حلال جس درود پڑھ یہ آدم آسی وی بہت ممبرس پر تشریف فرما دپن امس سبز لباس لگت یہ سبز لباس چمکان دستار چمکان ردا چمکان اتھی گئی حالت جہنمی اس اکس ہکن حساب امتی اس نبی تاجدار سیس یل امس حساب ہن امس آسن نہ عمل شاباش امس آسن نہ کیس عملو کھل امس آسن صرف گناہ دپان یم پھرش تو وچنس نہ کیا تت ما وچنس یہ فلان ماسٹر تت ما وچنس یہ ڈاکٹر تت ما چل انجینئرنگ تت ما چل مولوی تت ما چل واز خانی تت پہ ساری چیز میں وسط وی آسن نظر اکسی کن نبی تاجدارس کن تت پہ سوری کیا وسط تت آسن ساری نبی تاجدارس کن یہ آدم تون النفسی اذهبوا الى غیری گشو بیس نش یا دا بیس نش موسیٰ دا بیس نش عیسیٰ دا بیس اذهبوا الى محمد گشو نبی صاحبس نش بڑوان گشو تاجدارس نش نبی صاحب اشائی وہی کرکھا سون پھوز چکما ونیک اذهبوا نبی دبن اذهبوا نہیں یہاں انا لہا ہے بوئی چھس مغفرت بوئی چھس شباد کرن وول انا لہا آدمن ونیو گشو بیس نش میں آدم نہیں میں محمد ہوں میں تمہاری سفارش کروں گا وندو یہ رہنماز رسول خدایس وندو یہ جان رسول خدایس قسم بخدا یل موش ترائی یل مول ترائی یل بین ترائی یل بوئی ترائی تجہا دبی نبی ون میانی جوانا بکرائی نالمو یل امس جوانس ون نام اعمال وچن یم نام اعمال کیا ونیو جوانو یم نام اعمال کیا یم آسن خراب گمت امس نن جہنمس کن یل جہنمس کن نن آدم آس وچن آدم علیہ السلام سل چشمو اوش نیرت اولاد دود چھنا بول شر دود چھنا بول امس چھنا زانت آدم علیہ السلام تو چھوا یتی تو چھوا بیداری ساری امس پہ پنس امس آدم سن نظر دبی یہ میون یوت تیت مگر پان ما کر وی کت یہ دبی یا محمد بڑ ونو سری یا دپن دویمہ لٹہ دی کرک یا محمد کس دی کرک روایت دلائل النبوت اندر کش آس وچھن بہاوس بڑو تریمہ لٹہ دی کرک یا محمد دپس ہتا محمد عربیو ہتا رسول خدایو کتیو چھک ولا چانس امتی ایسا پیوتاون ولا عملہ گیس بچیرس برباد لوگ کھانیون جہنمس ویاں لگی تاونس تت ویاں زالنس تت ویاں کرنس عذاب تت کتیو چھک رسول خدایو کتیو چھک رسول خدایو ولا نیرو نبر ٹاٹ تاجدارو دپن آدم سز کرک دیو نبی اور دوان
دپیس آئی آدم کیا دلیل دپیس وچھو یہ کہ لوگوین ہن جہنمس نبی کرے امس پنس امتیس تھپ فرشتو کوتو نیون یا نیون جہنمس کیا نیون امس آز عملے خراب تچھو سری یتی تچھو بیداری سری تچھو لولس مزی سری امس آز عملے خراب یاز گمت تباہ یاز مکلیو مٹاٹ نبی وی جہنمس نبی دے بیک ولیو تو یو تو زائی صاحب کہیں دی حکم کتاب تجد میں حوال تجد میں محدثن ناو تو فرماون خدای سن حکم جدوا امس سزا وی گئی جہنمس کیا چھن پروائی ولیو ریٹرن ایگزام کرو تڑپ کے کیا دو سبحان اللہ ایگزام اب نیو ہوگا اب پیپر نیا نکلے گا آؤ یہ پیپر میں تھوڑا یہ پیپر میں ریجیکٹ کرتا ہوں اب نیا پیپر سلیکٹ کرتا ہوں اے نبی کیا پیپر پکیون میں بروٹ کھنتولیو سامان اس کہتے جوانو ونج مز کڑیو آواز بڑی ونج سبحان اللہ پکیو بروٹ پائیت اس ہموز حساب میں بروٹ کنیوز حساب یلوی بروٹ کنیوز نام اعمال از بس یہ تکڑ یہ تول نیکی ان تول تو گناہ ان تول نیکی نیرن بھی کم گناہ نیرن نیکی نیرن کم تو گناہ نیرن نبی صاحب دبیک اوامی چوئی جانم سی گزن مگر امس گئی دلس کیا تھا یہ وش نبی اس کموتا چشمو ہائی یہ کان شڑس چھ سکول نیوان پت چھ تت ماسٹر امس سبق یاد آسان پت چھ مول امس نیوان یہ مالس کموتا نظر وچھان دپان چھس اگر میں سبق یاد پاپا ماسٹرس ون کھانا بچا یہ وچ کموتا نظر نبی صاحب فرمایا نبی صاحب کن وچ نبی صاحب ترائن دشت مبارک جیبی شریف اندر ات کرن یوتھن پرچہنا جسم گوشت مبارکس یہ پرچانا کر نبی نبر یہ پرچ ترائی امس نیکی ہندن اعمالن مز ات نبر کتھ ونیو نبی گژھِ بوزن اس انشاءاللہ یہ پرچ ترائیس نیکی ہندن اعمالن مز یہ پرچ ترائیس ویات نیکی ہندن اعمالن اندر پرچاش یوتن گناہنو داش امبار دپن گناہن کیا کام گش گناہ کھسن ہرد نیکی گشن زیادہ وندانا زو امس پن امس رشید سید کس ام چھ لیکھمت ات حدیث مبارک شرح ام چھ لیکھمت ات حدیث مبارکس پننس شعرس من شرح دپن نظرہ دیم سو دلبر بڑھ ونیو عملن در وقت آخر مد تھا کرم میں گوبی در دل رسول عربی نظرہ دیم سو دلبر عملن در وقت آخر مگر مد تھا خرم میں گوبی در دل رسول عربی لیکت دیم میں پرچی لیکت تھا یم میں جنتی لیکت تھا یم میں جنتی در دل رسول دپن یلی وات قبر اندر پرچنم نکیر منکر یلی وات قبر اندر پرچنم نکیر منکر کیا پرچنم دپنم وانسا ہے وانسا چکس نبی چھوئی بونک در دل رسول عرب در دل رسول عربی در دل یل نبی صاحب یہ پرچ ترائن ات مز
امس بدل فاصلہ دپن یہ یوتہ جہنمی ون جنتک ملک تم کرنا ثابت نس کن ون یل ون یہ جنتس کن نیر مگر یہ ترائی پوت نظر رسول خدایس اللہ اللہ یہ ترائی پوت نظر دپہ خدایا یت قہرس مز آو کس تامہ بقا خدائی قہر ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے